kadusubize umuvandimwe wanditse uti wazambwiye uko bahindura izina kuri Facebook. Hari ukuntu uba warafunguye Facebook kera ugashiramo amazina ameze ukuntu, ariko ukuri kugenda ukoresha Facebook ukumva wahindura izina byo wari warashizeho, byibura ugashiraho aka nickname gatoya. None rero nkwereke uburyo wakweditinga izina ryo kuri Facebook yawe. Uraza hano kuri Facebook, ndi gukoresha Facebook Lite. Urangiza uza kuri utu turongo dutatu kunguku, scrolling gatoya, uzana kuri setting and privacy kunguku, scrolling gatoya, nubundi uzana muri setting. Nyabona mbere yuko nkomeza naberetse ko ndi gukoresha Facebook Lite. Nimba uri gukoresha Facebook OG nabyo ntaco bitwaye, wowe uzana kuri utu turongo dutatu, nurangiza uzureba hano handitse setting, byose ni kimwe, ukande hano kunguku kuri settings. None uraza kuri aka gataburo ka mbere akanga kunguku ugakandeho, nurangiza ukande kuri aka kantu ka mbere profile and personal details akangaka, nurangiza ukande hano ku mazina yawe. Ahangaha uri kubona handitse Ngabonziza Ernest, wowe hari izina ryawe uri kande ukunguku, nurangiza ukande hano ukunguku. Noneho urabona ko barahita bakuzanira agataburo kakwemerera uburyo wahindura izina rya Facebook yawe. Nurangiza urahitamo andi mazina ushaka guhindura ukunguku, na hano uhitemo irindi ushaka guhindura. Noneho urahita ukanda kuri aka kantu, nurangiza kwandika amazina ushaka guhindura kuri Facebook yawe, birahita bikunda. Nimba bikoze bigakunda, twandike muri comment. Ikindi nagusaba nyamuneka, nimba uri umukunzi wanjye, wazana hano kuri YouTube ukaza ukamba subscribe, ntaco bitwaye, ugasacinga nubundi izina ni rimwe ryo nkoresha kuri TikTok na ryo nkoresha kuri YouTube, ukandikamo Ernest Mandazi ukunguku. Warangiza ukaza urabona ko nubundi dushiraho amasomo y'ikoranabuhanga, ugakora subscribe kugira ngo ukomeze kudutera inkunga nkuko wabikoze hano kuri TikTok. Na hano kuri YouTube waza ugakora subscribe, kuko naho tunyuzaho amasomo meza y'ikoranabuhanga, ugakomeza kunshigikira. Wowe ubikoze ndagushimiye cyane.